And so my Bible, I'm a two been to mu, I'm a court on sentence will be 15 years, 10 years to say, I'm been see that the Fourth Republic, but I'm pipini back what disika, Medina Consa the Fourth Republic. And so more yet the door of corruption, hono. Nanado Kraman Huno, Alaji Osman, Deputy National Security Coordinator, Okwafiase, Nanado Penso. Nanado Penso Mahu Krano, President Mahama ya ne special assistant, Bafu Boni, Okwafiase, Nanado Penso, Mahu Krano, Matthew Teve, NCA, National Communication Authority, Chief Executive Officer, Okwafiase, Nanado Penso, Mahu Krano, Daniel Uso no venture capital on any year nyina wiya sika ye di o masem e convert o mo esiye e wo kroma nanado penso wayiye sika na o mantimanto aso a abuga pene yeso obabobo NDC fo di na wo mo di case ne to wo no nanado penso wo mo jeli sa ankrofo no wo fa mampanyini dada akofo penso so a enkrofo so kwa fi asesa. But and this year Dabiano, Wamaka we had disika, we are ye say no, Obisa Omosai, ye nya ye Fourth Republic, you know, but I'm pini ba kwa, yachino wa corruption, ordinary kwa fiasia, 0. But and this met over to man nipa 20, our makwa fiasia on corruption, sa Fourth Republic, Ninja. I will say Kwame Bafo Abronye akan ho na this time around what to be e dey amane NDC when you kuna watch say wo ma da ne mo ho kraman a wo mo po na so mutimi nka se ba ne say into corruption ne kata say ase dey Kwame Bafo Abronye e tre say NDC fo omu ni record bi e tre say wo mbetimi etu kata say fi say e fi say Fourth Republic e ba yi say ye panoma bampo say ye gina corruption so actually pass message dey na tuma NDC fo eni bi ombeche na so oba NPP akachi a omonti ma okra ombema we din bese 20 ya omunyi no matim di o makogum esan corruption pese mutu ase edi from my Ghana mu eye too much GH ana me de ba besu mesro se obemi subscriber to me so na ode be on aka ho se na be na upload me tumpe one first person ya wonsa ebidi kan aka ebusa ebebo de ra ensem no yakwa kotie ensem a Kwame Bafo Abronye eka edi che NDC fo na ansa na no me kai wo se wo pe baabi abo adwuma ho daru wo pe obi na waka adwuma ho nsem ana waton wade ton de ewo ho a obefa numbers na go screen no ase na wafre na woni too much edwumamu empinifo akasa na womutimi aboa wo sa kwan so abo adwuma ho daru e de ama amanetimi eduadu echiye pa se ye koyensem no so de ana me kai wo se ye Kwame Bafo Abronye akachi enene yakwa kuduna yenim na yenim ne se fi se wo bi ohia TV ene e kame se de biara da de bechi owonsem nam owonsem eka na this time around what to be e de ama NDC amonyoko na wo kire se efi Fourth Republic di besi enne se NDC for epa ombra bonte be kasa ne wo kan wo boa wo se NDC for any track record be a kire se omadwene se ombetu corruption ene kata se ase e ba se wo bi edi omansika obi efa kotikwa bi so abo mayika enti ye ntwi nipa na so fa ne kogina court ye mua ne fo ne fa ne kotum na onko 7 na so twen a NDC for entimi nye bi na sa wo de to MPP ho dia wo mo MPP for no o mo entimi ama okra no o mo nipa be 20 ye nim kwa nim chatu tikita money ade a MPP for ene di wo mkogum enam causing financial law to the state ya e course e dem kogina court e wechi na ebu abom na so NDC for de makoda ne mo sa se kraman a o mu ho ade a pokeke ombe posa wo mutimi nka na so MPP for de mo mu ye nyiramoa omumu adombe hedi no maboniche na attack wo mato achi sekua etochewa na afi wo mudu akwakopiemu ewo prison say e na Kwame Bafo Abronye e kan nsem no esify and so mama aban mu e mati obi ntumu e ma court sentence obi 15 years 10 years say am been see that the Fourth Republic but am pipini ba ko wa disika medina konsawam the Fourth Republic and so mo ye de corruption ho no Nanado Kraman Huno, Alaji Osman, Deputy National Security Coordinator, Okwafiase, Nanado Penso, Mahu Krano, President Mahama ya ne special assistant, Bafu Boni, Okwafiase, Nanado Penso, Mahu Krano, Matthew Teve, NCA,
National Communication Authority Chief Executive Officer Okwafiase Nanado Penso Mankra no Daniel Uso no venture capital one ne yire nyina wia sika ye di o masem e convert wo mo esiye e wo kroma Nanado Penso why sika na wo mantimanto aso a abuga pene yeso obabobo NDC fo dina wo mo di case ne to wo no Nanado Penso wo mo jeli sa ankrofo no wo fa mampanyini dada akofo penche so a enkrofo so kwafi asesa but NDC adabia no wo mkase we adisika we ya yesei no obisa wo msai yenya ye fourth republic no bo MPP ni ba ko a yachi no corruption odina kwafi ase a zero but NDC met ubetima nya nipa 20 a wo makwafi ase on corruption sa fourth republic ni nyina MPP na de o matum the Kufwa hospitals and this abandon ye at the man rent at the rent free and canteen kusi ho and people ya ba nye betu wo mu free mu time this hospital enini nsoko obia o wabrono region di madance ye time this hospital and da ho no 8 years na NDC Asia Dunkatia constituency 8 years away a Yakofo hospital. I can the $33 million loan facility. A parliamentary approval. Our Parliament of Ghana. I brought the late Anthony Osakoto, a finance minister. And so we see our Kwame Bafabon and some our kind or any other someone messer say in semi send you would see and identify be able to comments. Ewo comment section ho edi amam na fe when we are subscribers to so first time ya kai na fa bell ne kan we say na upload to mo ape when the first person ya won sa ebedi kai akabi all the social media platforms so so too much gh oh subscribe no like it na wa share na wo bia bi so enye bia hwe dark gold enemy de me da sa bia so me ba wonya brani adaje e de hwe me ye besen hia ye kono man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chin a wonya no aduro ene na me kanfo ra body spiritual research and divine medical laboratory ede ama eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweyem remu awrade eyinu ama wiase se sunsumu ya rebia aye okwanko Dr. Edikre wo and na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 in order for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi krem